for Megina Kilo Megina Long Annie Ocen James Atie Laluko Speaker Lamwo District Local Government Wangyo la wo wabero Gankot Dok wana winyo Kirmakot Otumkwede Dong la diet Alur Ke Luako Duju Me Acholi Kombere ni wati cholping ma wan luak me Lamwo wan luak me Acholi wan luak me Kirgum Gulu wati kamaraj man miro tar ching dan lega wan duju ni waneno ni lutien wani ki kwanyogi don kombere ma loko ni wan machala Lamwo pe wati ka bera wati ka tota yo weng ata ke gum mabe kombere ana no report ni dire ni luak me Acholi parliamentary groups ke bibino kanero Megina Kilo Megina magetie e vuj e Kirgum kachiel ke lutela duju me Lamwo Kirgum kama winyo chwingi ya gago nyopa de ben kiromo bino kachiel ki gulu wakwa toro ching e kunge ka waneno jone ke gang buch wabi kar chiel machalo team me chiero wai farm pala mego ni chane ma en tika ki koko ni kibalo jemene dok dien chane pe BALAALO pian watiki ngej maber tutwal ni dien chane la mego ni wala ni dien tie 100 ke ken dien mati kuja karo ki wana be chiero ke dul moñ RDC me Lamwo la diet wi moñ me 5th division ma we berotie ke team mukana wa wi workar chiel cha lego ni pe chunyu ato wateno kwon menero ni omege wa Kilo Mege wa ke kwale ke vuj afoya mata